He rākau kirihi me te hei tohu mā Telecom I te timatanga o te wāhanga matakuikui o te tau. Me ara wāke, ka taka I taua rākau rā tētahi waka topa I te rangi I te wahapū o Tāmaki Makaurau. Ko te kawe I te tāpare o te rākau kirihi me te. Aha koa te āta haere. Koinei te mutunga mai ki te tumu herenga waka o Tāmaki Makaurau I te ata nei ki runga o te wero. Te papa I whakatūhia te waka Māori mo te puwhutupōro o te ao. Ki te whakanui I te wā kirihi me te, ka whakaro ngā kai whakahaere o Telecom ki te whakatū I tō rātau rākau ki konei. Yeah, he's very lucky. He was already halfway down. If he was really high, it could have been really messy. Ko te tino merikara, ka haure he ai tua, ko Greg Gribble te kai taraiwa I te waka tupatupa, engari I tae ai ia te hikui mai te waka nei. Aha koa te ko natu. Tāpiri atu ki tērā, he mā harahara anō. Kei roto tonu I te waka tupatupa kua ai tua nei he rua rau rita o te hinu, engari kua poko I nāia nei ngā mataku o ngā kai tīnei ahi. We've blocked off the waterways and laid a foam blanket just to make the scene safe. And we'll bring some riggers in to finish that pylon to secure it, and then we'll hand over to police and civil aviation. Ko te mahi I nāia nei kei te arotake ngia, he aha I pēnei ai te aitua nei. Kua tū te rākau nei ki te papatākoro o Victoria me te huarahi o Ponsonby. Engari, mēnā ka tū ki te wero a te wā ka kitea. Roihana Nuri, te karere. Ki te ao tōrangapū, I te marae o rehua I Nāpō I whakahaere hia ai te tau patu whakamutunga I Wainganui I ngā kaitono I te tūru I te rohe o te tai tonga. Engari kāre etahi o te hunga I tae a tīnana atu I rata ki te kounga o ngā kōrero I puta. I tīmata I runga I te rangi Māori e. It was set up by Māori, for Māori and of Māori. We can lift up the income levels for many industries and for many of our whānau out there. Me ara wāke, ka tū tēnei mā ngai auraki o Reipa, ka puta ngā whakahe. We actually came to hear the taitonga and you got a double shot there. There are a lot of Māori who are on the general roll and they're on the Māori roll, and I think they should have an opportunity I don't want to get into an argument. No, I'm not going to an argument, but I am just, Ko te timatanga noa tērā o ngā tau patu I waengai ngā kai tono me te hunga tautoko. Do you want to go for he tono nā nahirara when you're around the table? Plenty e hoa. Foreshore and CBN Act. Yeah. Terrible. Waitangi Tribunal. Just talk about your kaupapa and stick to it. Pau, ka titira haere ki te whakamau. Mo tea, ne, ko hipa ke te rawa. Nō reira, kei te kaha wero hia tonu ngā kai tono mo te taitonga. Engari tērā tētahi reo ki hai I rangona I te pōnei, ko tērā o Clinton Dearlove, kei murihiku ke ia e whakapuapua pōti ana. The blighter didn't turn up. So, what do I say is that if you're not on stage, then my vote's going to go, it's going to go to Labour. He oi kua tau ke hoki ngā whakaro kia rāhui kātene, he hui tēnei whakamāro ake I tana tautoko. Te mai o tana tūina nei, te mārama o te whakahoki, te kua mai te toru tau ko ki te mata, ko pakari koe nai nei. Mutura wā ke te pō ka taua no te aio, ka hāngai te titiro ki te rāpōti. Irina Smith, te karere.